tunkar chawa khovel ram sang sang shoi tu te ngai ven ber chu Russia President Vladimir Putin an North Korea le Vietnam atlo chungchang hi ani a abikin Putin le Kim Jong Un te inrem na zia chuan khovela fan chuak ngala atul thu taral thuam manga inpui anin tiam na chuan US le khotlangaram shoi tu te mit atimim na sa hle Putin a jin khothong chanchin hi han ngai ven le don te ang Jun ni somni pathum sang ni somni pali cholni ani a bazar thlir tu te chibai ule US chuan Ukraine in dauna Russia chu North Korea in ral thuam mangina tanpui ti asoi lai rengin Russia President Vladimir Putin chuan North Korea ram matlo a nilai ni khan Putin a hian Pyongyang khopuye luta kumsom ni pali chunga Putin an North Korea jin voi khatna ania North Korea ram shoi tu Kim Jong Un chuan Putin a hi thlona tum huna lo muakin motor thale nal tak tak mangin Putin a le kimate hi kum Susan State Guest House an hruai lut ani nikum September tha khan Kim Jong Un hian Russia ram tla in Russia ram khochak lam Vostok ni Cosmodrome ram pani hruai tu te hi anin biani kha khami tum khan Kim Jong Un hian Putin a hi an ram tla jin turin a soma nikum masa February tha Russia in Ukraine ron nu khan Russia le North Korea te inkar hi a thazwal sota USA chuan Russia hian North Korea hi an ral thuam siam na konga apuya North Korea hian Russia hi Ukraine ron na konga ral thuam pe in a tanpui ve thung ni in an soyani Pyongyang khopuya Putin le Kim Jong Un in bia hian fiam thu an soidun mai lo chiang hle a rampan hi inkara in rem na ziakin ramdang in a tu jok po an runa ni chuan run lo jok in ral thuam mangina tanpui nga lang ti an ziaka hei hi khotlangram abik takin USA chuan an hel ngal hle ani I han soizau zel te ang Indo pui pani na World War II zo nu khan khati laya Soviet Union khan Korea rama communist sarkar din an do wangin North Korea ram din tu Kim Il Sung chu sipai lama apui ngala Korean War zo nu tang phei chuan USSR le China chuan communist rorel na North Korea chu ral thuam mangin na sajokin an pui chun zom ani sangkha zakwa somruk pakhat khan Soviet Union le North Korea hian Russo North Korean Treaty of Friendship Cooperation and Mutual Assistance ti in rampani tho dun na tur in rem na huam zau tak mayan lo ziak dei to a heta hian tuna Putin le Kim Jong Un ten in rem na anjia sipai lama tho dun na tur chungchang an zia thar le tak hi alo in ziak sa veka ma se Soviet Union chu sangha zakwa samkwa pakhata ke dar ta ka wangin Heruso North Korean Treaty hi man thei ani talova Putin le Kim Jong Un te hian an ziak thar le ta ani ber mai kumsang hniron in her chuaka Putin ro rel na Russia ram chuan Kim chung ka ro rel na North Korea chu an hai zual zela khovel hriata North Korea in nuclear ral thuam ne tum te chu adu lo thu soin US in North Korea shek na te po Putin a hian thlop thu te chu soi ve thin ma se heti taka North Korea che thei zui zel hian thilom dan dik tak chu a soi chiang hle thunga ni kum masa kumsang ni somni pani kum tira Russia chuan Ukraine runa US malak na in khovel ram tam jok in Russia chu an mi ranta a Putin a chuan tran pui tu adap ve ngai lo thei ta lo le zuala tuna chuan chiang takin Russia le North Korea chu an tang dun ta ti khovel hriata puan ani ta ni Putin le Kim Jong Un te in rem na zia hi in rem na satliani lova an tumber le langchiang chu sipai le ral thuam lama tho dun na ni a an in rem na thu pui article palina chuan heti hiana in ziaka ram pahnia khoi emo jok chu ram pakhatemo ram engemaw za tang rual inemo sipai manga an runa ni chuan an run lo jok ram chuan a sipai chakna mangle aramin hausakna nei chi sang mangina pui tur ani a hei hi UN Charter article somnga pakhatna in ziak angin man mo takati hlotlin chopchil ngal tur ani a he in rem na hian North Korea le Russian Federation dan po be chan ngalani ti ani a he article palina hian sangha zakwa songruk pakhat kuma rampani in rem na provision chu aron phok chuak chiang hle a tuna hian a khoi ram ve ma hi ramdang in an run mai hlau thon ominan omlova chuti chunga hetiang in rem nan nei hi in dongda thil wang chawa ziak an anglo ni in America ram leili New York khopuya mun nei Council for Foreign Relations sa senior fellow Sumi Teri chuan soya heng rampani te hi ramdang in an run mai hlau thon ominan omlova he in rem na hi chuti taka om zanei ni in alang lo thei
chuti lai chon he in rem na mang hian North Korea hian Russia sipai te tan ral thuam tam zawk a siam thei pha dona chuti lai chon Russia po in North Korea hi nuclear le missile program a tun lai thiam na sang berber mangina pui thei don boka aom zia ber chu he in rem na wang hian heng ram pahnih te hi an hlau om sot don ti na ni ati an in rem na a an zia tel pakhat technology lama in puina chungchang hi thil poimo tak ani boka tuna hian North Korea hian nuclear ral thuam anei to a ma se nuclear ral thuam chu hlawom taka om theinan akeng tu tur missile lama ram lian jok te angin thiamna alanei thatok lova chuwangin Russia mi thiam te chuan North Korea hi missile guidance system ate missile nuclear bomb wa chungchanga te apuyanga North Korea in mun la tak taka nuclear bomb thlak theina turin na pui thei don ani North Korea naya om Japan le South Korea tan chuan he Russia le North Korea in rem na hi thil hlau om tak ani ngal chiang hle a heng ram pani te hian North Korea in a sipai te le aral thuam sing sakdan hi an ram ta na hlau om ani thuan lo au pui sa reng ani a tun la chuan puan hnuaya thil tilovin khovel hriatin Russia thazar hnuaya North Korea chu om ta ti puan zar ani to a Japan le South Korea tan chuan thin thi amut a har sa to ngotang hetiang boro khi tun maya intran ani lova thil kalvel dan an thlirin Japan ngai a that lo na rei to a indo pui pahni na hnuwa Japan ramin pacifist foreign policy ane ramdang nena indo lo tura intiam na chu thiat hretin sipai le ral thuam lama na satakin Japan hian ma alale tamek ti te po bazara kan lo soito kha kan la threng ome South Korea po in Putin ale North Korea in rem na changle tur hian National Security Emergency Meeting kovin tunma zonga an soidu ngai lo an soya Ukraine Russia dona turin ral thuam thon chungchang an ngai tu don ti an puang ngalani Putin ale Kim Jong Un an in kuang het ta hle ti an hriatin in kuang het sa Japan le South Korea po in USA an zom na chu amma a ngeta zom bel tumin man la ve ngala USA po ina tho puiram dang te ne na tho ho na thuthlung an nei to te chu avon he thu a puang ngala nei to ho tu Jens Stoltenberg po in Russia le North Korea in rem na thar hian khovel pumatiral muang lo ti soin anril rukap tu ani ngal ti asoya mi pui sarkar ni lo mi mallal na rama rorel tu ten si pailama thodun na nget zo kan neya tun ma zong aya in pui na na sa jok nei an tum hi kan mu mai hau tur ni lo ti in khothang ram hroi tu te afui ve ngal bok ani Russia le North Korea in rem na hian khovel mun danga eng angin nge hleta chuang ti hi khovel mi thiam te thluak ti boi tu ni ngal boka achan chu Israel do tura helpol rang chom ngar tu Iran ram hian a sangoi zon puiram tenen hetiang deuh in rem na hi langsar takin a ziak vele du mayang ti an hlawa chu tiang ani vai chon kho thlangram te tan hlau oma zual zel ti na ani don ani tun ma hun rei tak to atanga North Korea ne na in bechengai lo China hian Russia in North Korea ne na thodun naril zo kon nei tur hi engangin nge ngayang ti chu zona om mek ani boka China hi khovel ramro pui jinga mi ni mek khovel mun sang ma la a ramro pui berni tuma bei mek ani ve a Asia khomol pui kho thanglama malak na he in rem na hian athalo zonga ngonga nei dona hriat chuan Russia le China in kar po hi athalo viau thei ve thawani US le thurwal puiten khovel ram sang mi tam tak taril ruwa Putin a thiam lo an chantira kong sanga anor chep mek lain North Korea chuan Putin hi Pyongyang khopuya no pangten Russia flag vein an lo loma Kim Il Sung Square zaw le moi taka chuan Putin a thalak lian pui an lo tar thlu boka heian Putin a chu khovel mi pui zong in an holo ti chiang takin alan tira chu mai chu ni lovin awam na hnuaya om nuam ti mi hring an la om ti po alan tirani Putin ale Kim Jong Un te hi an thluaka thol bik lo ti hi kan ngai tu fo ngaya anin rem na Comprehensive Strategic Partnership Pact antia an thuzia kan soitak US le ramdang te hian hovio ma se he in rem na dem theidin huna hian an ding bik lo ti hi Putin ata thian dun hian an hrechiang lutuk tlata Putin a phei chuan he in rem na hi US le athalem te malak dan dolet nani atia Putin an US thalemati hi NATO a US tho puiram te asoinani US in Europe khumol puiram somthum pani zet atho puite ne na North Atlantic Treaty in rem na anzia
article pangana chuan NATO ram tu po sipai manga be ani chuan NATO member te chuan an ma ni be na anga in an tho puiram be na chu atul dan ang zelin an ral thuam mangin an beilet ve ang ti a in ziaka he in rem na lo ziak masatu te hian Russia le North Korea in rem na zia thar hi an demani chuan an ma ni po anin demangai ve ngei don ti nani NATO member po ni lo Ukraine laka Russia chet na dawleta US in ral thuam thatak tak manga Ukraine pui mek hi Putin na chuan angai theilawa chuba ka chon khotlangrama US thazar nuaya om ram somthum pahni zet ta chu nuclear ral thuam nei angmain atul phot chon nei to anin rem na nei angin US yana pui thei rang bik tlata hei hi US melma Russia tan chuan a fair bik lo ani Putin hian North Korea ne na sipai lama tho dun na huam zau tak a huam chin po soichian hlei thei lo azia pui ve ta mia maya he Russia le North Korea in rem na thar hian indona alo thlena ram pani te in pui ton na tura soya hei hian nuclear ral thuam manga in pui na chungchang soitel lo ma se nuclear ral thuam nei ve ve ram in rem na hian military technical cooperation ti te thlenga zia ania wangin a hlau om dan hi turu takani Russia le North Korea hian in rem na hian ramdang engzat nge an hnu lu telang ti hi ngai tu tham tak ani boka North Korea chu san hnu loka Putin a hian Vietnam atlo le boxi he in rem na hian midang an in rol velwa an du chen chen an pot fan theya antana thaturin an siam danglam zel lawang ti hi a soi theilawani Putin ale Kim Jong Un te in rem na chungchanga khothlangram te thu soi sang sang hi Russia ram media te chuan chang le tin US le tho puiram te be na hun tha an mang ve nga la Russia ram TV presenter lar Vladimir Solovyov chuan kan then umram nen kan India American ho ti dan che kan tia chu engwanga hel em nge moi ni le atia hei hian Russia thil tumpo ti chiang hle a US ina sangoi zon puite in rem na nei puya adu apianga tiringot hi Russia chuan kan thei ve thawalom an ti ve ta ni inalang Russia hian North Korea puina amamo em wangemo North Korea tan pui hi atum em wangemo ni kherlo theya ma se he in rem na hi tun ma tanga US malak na alo social photo a social awanga re thei chuang si lo do let nan Putin a hian ati ve ta ti hi chu arin zon theya adik po adik hlenge yang tuntum chu comment lama om jene soi ho na be seila ngai thatu ten comment vek turin kan in som ngal bok ani bazari lo thira wangin kan lo me